Noneho rero nk'uko bigaragara mu bitangazamakuru bitandukanye cyane cyane byo mu gihugu cy'Ubufaransa, mu by'ukuri ibitangazamakuru nka Le Monde banditse inkuru rero mu by'ukuri ivuga yuko Agathe Kanziga yitabye urukiko rwa Paris ni mu gihugu cy'Ubufaransa mu iperereza ryo ku mujandarume Paul Barril. Uyu rero akaba ari umugore wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda, perezida Juvenal Habyarimana, akaba ari mu by'ukuri yamaze kwitaba urukiko mu gihugu cy'Ubufaransa. Bihagaze bite rero? Agathe Kanziga, mupfakazi wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, kuri wa kabiri tariki ya 3 Ugushyingo akaba yagejejwe imbere y'urukiko rwa Paris agiye kubazwa mu iperereza ku ruhare umujandarume w'Umufaransa Paul Barril yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Ku myaka ye rero 78, Agathe Kanziga akaba yahamagajwe n'umucamanza w'iperereza wari ushinzwe iri perereza kubera gufatanya muri jenoside kugira ngo rero ashyirwe mu rwego rw'umutangabuhamya wafashijwe rero umuhuza hagati y'umutangabuhamya usanzwe ndetse atangire kwigwaho, nk'uko rero amakuru aturuka mu begereye iyi dosiye akomeza kugenda abivuga. Uyu mupfakazi rero wa Habyarimana uba mu Bufaransa kandi bwanze kohereza mu Rwanda, ariko ntibunamwemerere ubuhungiro kubera rero ibyaha akekwaho. Agomba rero kubazwa aho ahuriye n'umujandarume Capitaine Paul Barril wahoze ukora muri perezidanse y'Ubufaransa ku butegetsi bwa Perezida François Mitterrand mu myaka ya za 80, ashinzwe ibijyanye n'umutekano hagati y'igihugu cye n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika. Ibibazwa iri mu rwego rw'ibirego byatanzwe muri 2013 n'umuryango Sylvie, ni impuzamashyirahamwe mpuzamahanga y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'ishami ryayo ryo mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyi miryango rero ikaba ishinja Paul Barril kuba ariwe washyize umukono ku masezerano yo kugurisha u Rwanda intwaro zifite agaciro ka miliyoni 3 z'amadolari mu gihe jenoside yari irimbanyije mu mwaka w'1994, kandi Loni yari yarafatiye ibihano, no kuvuga embargo, guverinoma y'abatabazi biyibuza rero kugurishwa intwaro. Mu by'ukuri nk'uko bitangazwa bivuga ko Paul Barril yari afitanye umubano w'akadasohoka n'umuryango wa perezida Habyarimana, by'umwihariko abahungu wahoze ari perezida w'u Rwanda. Muri 2016 bacanshuro benshi cyane bo mu miryango y'ibanga baherekeje Paul Barril mu Rwanda ku itariki ya 6 Gicurasi umwaka w'1994 mu ndege ya Falcon 50 barabajijwe ariko ntibakurikiranwa. Agathe Kanziga nawe akunze kuvugwaho kuba ari we wari uyoboye agatsiko kabari ku butegetsi kazwi nk'akazu, abamushinja rero kuvuga bavuga ko ariko kateguye jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu rero wasohotse mu Rwanda ku itariki ya 9 Mata umwaka w'1994, nawe ubwe kuva muri 2008 ararebwa n'iperereza ku ruhare rwe muri jenoside mu kirego cyatanzwe na CPCR, Collectif des Partis Civils pour le Rwanda. Mu by'ukuri akaba aribyo ngibyo bikomeza kugenda bivugwa. Agathe Kanziga rero akaba yamaze kugezwa mu rukiko mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris kugira ngo rero abazwe mu by'ukuri ku bijyanye n'uruhare rw'uyu mujandarume w'Umufaransa Paul Barril kuba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Ni Agathe Kanziga rero umugore wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda, perezida Juvenal Habyarimana, kugeza ubu ngubu afite imyaka igera kuri 78. Nibyo rero bikomeza kugenda bivugwa mu bijyanye n'ubutabera mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris mu murwa mukuru w'iki gihugu. Mu by'ukuri kuri uyu umugore wahoze ari Premier Dame cyangwa se wahoze ari First Lady mu by'ukuri ku butegetsi bwa perezida Juvenal Habyarimana, ariko waje guhita ahungira mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma y'uko FPR Inkotanyi imaze gufata igihugu, imaze kubohora igihugu mu mwaka wa 1994, imaze no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Tukiri kandi makuru ajyanye n'ubutabera, reka nkubwire ko mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 3 Ugushyingo 2020 ku cyicaro cy'urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda IRMCT i Arusha ni mu gihugu cya Tanzania, igihugu cy'igituranyi, hasubukuwe rero urubanza ruregwamo Turinabo n'abareganwa nawe bashinjwa rero kugerageza guha ruswa abatangabuhamya bagamije rero guhindura igihano cyaha Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'igenamigambi mu gihe cya jenoside. Hatangwa kandi ibimenyetso bibashinja. Inyandiko y'ibirego irega Maximilien Turinabo ndetse n'abareganwa nawe Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana, Marie Rose Fatuma, Dick Prudence Munyeshuri igaragaza ko bashinjwa ibyaha bibiri
byo gusuzugura urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ICTR n'urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'urukiko rwa Arusha, ndetse n'icyaha kimwe cyo gushishikariza gusuzugura ICTR. Inyandiko y'ibirego yemejwe n'umucamanza Sion Key Park ku itariki ya 24 Kanama 2018 nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Hanyuma ubushinjacyaha bwatanze inyandiko yahinduwe ku mugaragaro inyandiko y'ibirego tariki ya 5/2018 ku itariki ya 17 Ukwakira kandi na 19 umucamanza witwa Van Johnson yemeye icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyo guhindura ibirego biregwa turi nabo bareganwa. Inyandiko y'ibirego itangwa ku itariki ya 21 Ukwakira no kuva mu kwezi kwa 10 2019. Ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko turi nabo n'abareganwa kuva byibura muri Kanama 2015 haciye imyaka igera kuri 5 kugeza muri Nzeri 2013 haciye imyaka 3. Icyo gihe ngo bagerageje guhindura igihano cya nyuma cyahawe Gustengera Batware bivanga mu butabera mu buryo ngo butaziguye cyangwa binyuze mu mabandi, harimo gushyira igitutu, guha ruswa cyangwa se gukoresha abatangabuhamya barinzwe. Byongeye kandi cyangwa se mu bundi buryo ubushinjacyaha buvuga ko bashishikarije abandi gusuzugura urukiko bivanga n'abatangabuhamya barinzwe. Ubushinjacyaha kandi buvuga ko Dick Prudence Munyeshuri na Maximilien Turi nabo ngo barenze ku bushake ku ngamba z'uburinzi zategetswe n'urukiko n'urugereko rw'ubujurire, bagaragaza umwirondoro w'abatangabuhamya barinzwe, kandi ko Dick Prudence Munyeshuri yabujije kuvugana n'abatangabuhamya barinzwe mu buryo butaziguye azikorera binyuranyije n'amabwiriza y'urukiko nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma nk'uko UNRMCT yakomeje kugenda bitangaza, bagize bati itangwa ry'ibimenyetso bishinja mu Rwanda mu rubanza rwa turi nabo na bagenzi be rirasubukurwa uyu munsi mu gitondo saa 4 saa 2 ku ishami rya RMCT Arusha mu gihugu cya Tanzania. Iburanisha rirabera mu ruhame umutangabuhamya TNN 31 abazwa mwibaza rinyomoza nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Hanyuma ikindi nakwibutsa nuko muri Nyakanga mu mwaka wa 1990 Augustin Batware uyu yari minisitiri w'igenamigambi, umwanya yagumanye muri guverinoma y'abatabazi muri Mata umwaka wa 1994. Yabaye kandi umwe mu bagize komite y'ishyaka MRND cyari ku butegetsi mu yari prefecture Gisenyi, muri komite ya MRND ku rwego ndetse na komite ya tekinike ya komini ya Nyamyumba. Augustin Batware yahamijwe n'urukiko rwa Arusha ibyaha birimo gushishikariza no gufasha gukora ubwicanyi atanga intwaro mu cyahoze ari komine Nyamyumba. Yahamijwe kandi igihano cyo gufata ku ngufu nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Muri 2012 urukiko rwa Arusha kandi muri Tanzania arumuhanisha gufungwa imyaka 35. Muri 2014 yarajuriye urugereko rw'ubujurire rw'urukiko rumuvanaho icyaha cyo gufata ku ngufu, rumugabanyiriza igihano cye kiba imyaka igera kuri 30 nk'uko byakomeje kugenda kuri uyu mugabo Augustin Batware. Nguko rero uko byifashe muri rusange rero mu gitondo cyo kuri wa kabiri ku cyicaro cy'urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'uru rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda RMCT Arusha, nibwo rero hasubukuwe uru rubanza ruregwamo uyu mugabo turi nabo ndetse n'abandi bareganwa nawe bashinjwa rero kugerageza guha ruswa abatangabuhamya rero bagamije guhindura igihano cyahawe Augustin Batware wari minisitiri w'igenamigambi mu gihe cya jenoside. Hatangwa rero ibimenyetso bashinja, akaba ari uko byari byifashe muri rusange nk'uko uru rukiko rwakomeje kugenda bigarukaho uyu munsi tariki ya 3 Ugushyingo 2020 mu gitondo cy'uyu munsi. Akaba aribwo rero mu by'ukuri bagombaga kwicara mu rukiko, urubanza rwagombaga kubera mu ruhame, mu by'ukuri bakomeza kugenda batanga ibimenyetso bifatika muri uru rubanza rwari rurimo rero abantu benshi batandukanye. Reka rero kwifuriza byiza, turacyakomeza kubana, 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 turacyakomeza kubana,